जोंथ' माने बे गरा खुरनायनि थाखायनो आजिलै जोङो बोसोरब्रै जाबाय थांनाय 1900निफ्राय 2019निफ्राय जों होयै दा 22 सन जाबाय सिगांबो जोङो बैथिं बारनानै बोसोरथाम होदों बोसोरथाम होनानै जेबो फर्मुला मोनाखै मानोना हरै होदों हरैसो बाम जादों आरो जोंनिथिंसो खुरदों नंखायनो देग्लाय माने जोङो देग्लाय बे बोरियाव होनो होननानै जाहाथे माने ओरै बोरि जालांथों होननानै जों बिथिं होदों माने देग्लाय गरा खुरनाया माबायदि जादों गरा खुरनाया देग्लाय एसे खममोन खमालाय खमबाबो बिसास गैया दैनि बाथ्रा गंगानि बाथ्रा ना आरो दैबाना एसे गिदिर जायाखै दा बर्थमान आरो दैबाना जाब्ला खुरलांगोन नोंथांमोना जिथु बे गंगा फुजा होनानै होबथानो हागोन होनना बिसास खालामदों गंगा फुजा होनानैथ' माने थाबथागोन नामा होननानै जों होदोंमोन नाथाय बोसोरथामा होबाय खिन्थु थाबथायाखै आरो बे फुजाखौ मानो होनाय गोनां जादों माने सरकारि भाबै जिथु नोंथांमोननि गरा होनायाखौ होबथानो खामानि मावदोंमोन सरकाराथ' जोंनि सायाव जेबो एक्सन खालामाखै जों आजिलै सिगाङावबो बेयाव गरा खुरनाय समाव जों बेसेबां साংबादिकबो फैदों जों आं बहुत बार बुंहरदों बुंब्लाबो खुनु सरकारा जोंनि सायाव एक्सन लायाखै आरो नोंथांमोना भटखौ सोरनो होदोंमोन बे बिजेपि सरकारनो होगासिनो दं दाबो नाथाय बिजेपि सरकार जोंखौ एक्सन लायाखै नंखायनो जोङो बिसोरनो दा एबार जोंनि माबाखौ जुदि मानियाबा जों बिथांमोननो जों भट होनायखौ मुलाम्फा जानायाव बिजेपियाव भट होनांगौ होननानै सोर फोरमायनांगौ माने रायजोआनो बुङो जे बिजेपियाव होनांगौ दा बर्थमान बिजेपि सरकारा सालायगासिनो दं नालाय नंखायनो बिजेपिनो होगासिनो दं आरो जों बिजेपिया देरहायोब्ला नोंथांमोननो मा मावना होगोन होननानै खोथा होदोंमोन नामा खोथाथ' बेफोरबायदि होआखै आरो बाव फैया माने एमपिबो फैयाखै एमएलएबो नायफैयाखै आरो बुंनो थाङोबा खाथि खाला पन्सायतनि गिदिर गोलावबो नायफैयाखै माने नंखायनो जों बाव दुखु मोनना दं माने जोंना भुबन फिगु एमपिया किबा प्रधान बरुवा नाथाय बिथांमोना जोंनि बिफदआव नायफैयाखै नंखायनो जों बिराद दुखु मोननानै दं आरो जों सानदोंमोन जे माने जोंनि फुजाजोंबो जोङो गंगा बिमाखौ होबथागोन नामा जोंनिथिं बोरि खालामगोन नामा होननानै बेसेबांबो गोसो होनानै जों फुजा होदोंमोन नाथाय बेफोर गासैबो फेलें नै ओंखायनो जों देग्लाय माने हरै बोरि जाजोबनायलाय जोङो देग्लाय बिथिं होनानै हयथ' बोरि जालांनो हागौ होननानै जों देग्लाय माने बिथिं होनाय जादों माने बेसेसो गामि दंमोन बेयाव जोंनियाव खमसे खम 185 घर नामा दंमोन गथे बे गामि दरब्रैखौ लानानै जोंनाव माने 1 नम्बर लक्ष्मी सुति दङ 2 नम्बर लक्ष्मी सुति 3 नम्बर लादांगुरि 4 नम्बर बाङालि बस्ति बेफोरखौ लानानै दा बाङालियाबो खावसे गैला जोंनि बर'आथ' दा निल जाबाय माने सेस गैथारला जाबाय 1 नं लक्ष्मी सुति 2 नं लक्ष्मी सुति 3 नं लक्ष्मी सुतियानो खिन्थु लादांगुरि लिरदों आरो बिसोरो ओमफ्राय 4 नं बाङालि बस्ति बे गामि दरब्रै दंमोन जों एखे लोगोसेनो जों गामि दरब्रैजों सलायनानै जादोंमोन नाथाय गंगा बिमानि दा এতিয়া আমাৰ লোকসভা বিধানসভা ইলেকশ্যন আহিব তেতিয়া ৰাইজক মাতি তেওঁলোকে ক'ব যে আমি এইটো আমি গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিম আমি স্পাৰ দিম আমুক দিম সেইটো আমাৰ কাৰণে আজি বহু বছৰৰ পৰা আমাৰ ৰাইজক ঠগি আহিছে আমি প্ৰথমতে দিছিলোঁ বৰ্তমান সংসদ হৈ আছে প্ৰধান বুঢ়াদেৱ বৰ্তমান আছে আমাৰ ভৱন পিকু ডাঙৰীয়া তেওঁলোকক আমি এইটো ক'ব খোজোঁ যে আজি ইমান দুৰ্ভগীয়া ৰাইজ আমাৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ লালি আৰু চিমেণ্ট নদীয়ে 500 গাঁও নদীৰ বুকুত যা গ'ল আমি বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ তেওঁলোকক যে আপোনালোকে আহি নিজে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি ইয়াৰ আমাৰ স্পাৰ দিয়ক আমাৰ শৈলবান দিয়ক কি কৰিলে আমাৰ এই গাঁও সুৰক্ষা হ'ব তেওঁলোকে আহি পেলাই ক'ব হ'ব দিম আমি বিভাগে আমি কৈছোঁ আৰু আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু আজিলৈকে আমি ইয়াত আই মাতৃসকলে 1900 কিমান আছিলে 3 বছৰ হ'ল আমি ৰাজহুৱা হিচাপত কৰিছোঁ আই মাতৃসকলে আগত 3 বছৰ কৰিছে ইয়াত আমি টোটেল আজি 7 বছৰ হ'ব সকলোৱে এই দুৰ্ভগীয়া ৰাইজে যিবোৰ মাটি জাতকে নাই এইবোৰ যা গ'ল সেইবোৰ ৰাইজেও আমাৰ ইয়াত আহি সংযোগ কৰি আই মাতৃ গংগা দেৱীক আমি প্ৰাৰ্থনা জনাই আহিছোঁ আৰু ৰাইজে কৈছে যে আমি চৰকাৰে একশ্যন নোলোৱালৈকে আমি কৰি থাকিম ইমানবোৰ ৰাইজে 4-5টা গাঁও এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত যা গ'ল এতিয়া নলবাৰী পাবই নলবাৰী পোৱাৰ পাছত আমাৰ এইফালে মুক্তিয়া খেৰকটা ইয়ান্দিলৈ যাব এইটো যুগত যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লুটি লাঞ্চনা হয় চিনভিন নাথাকিব এইটো কাৰণে গোটেই আমাৰ এই দুৰ্ভগীয়া ৰাইজে চৰকাৰ মহোদয়সকললৈ
আমি অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমাৰ এই 4-5টা গাঁও যদিও জাগ হৈছে যিবোৰ আছে সেইবোৰ গাঁৱৰ এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰক মূল্যৱান দি আৰু পাৰ্কোপান দি তৎকালীন এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমাৰ এই 7টা গাঁৱৰ ৰাইজে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছে। ইয়াত মানে কেইখনমান গাঁও আছিলে আগতে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটোৰ দিশৰ পৰা সেই চৰ চাপৰিহেন সেই তালৈকে আমাৰ হেৰিটো গাঁওবিলাক আছিলে প্ৰায় 1-1.5 কিলোমিটাৰমান গৰা খহাই গ'ল। 2011-12 চনৰ পৰাই এইটো মানে খহাই লৈ গ'ল চব। কিজি চাপৰি আছিল, কিজি গাঁও আছিল, 1 নং লক্ষ্মীচুটি বড়ো, 2 নং লক্ষ্মীচুটি বড়ো, 3 নং লক্ষ্মীচুটি লাদামগুৰিকে আদি কৰি এতিয়া বৰ্তমান 2 নং হেৰি লক্ষ্মীচুটিটো কিঞ্চিত মাত্ৰহে আছে। আৰু এইখিনি গাঁওবিলাক যি ইয়াত মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, গৰা খহাই চব লৈ গ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে। এতিয়া সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি 2019 চনৰ 20 মে' তাৰিখৰ পৰা আমি ইয়াত এই গংগা পূজাটো পাতিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজি এই 4 বছৰ ধৰি দিছোঁ। এনে কি আপোনালোকৰ যিটো পূজা এনে কি ৰিজাল্ট পাইছে? পূজাৰ ৰিজাল্টটো ক'বলৈ গ'লে ৰিজাল্টত চব শূন্য মানে চব মানে লৈ গ'ল। আগতে যি আছিল সিও লৈ গ'ল। এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা কোনো আমি দাবী কৰিলেও আমাৰ ফল হোৱা নাই। চব চৰকাৰেও দগাবাজি কৰি থকা নিচিনা হৈছে। পূজাটো কৰি ফলটো আৰু পোৱাই নাই, সেইটো ৰাইজেও জানে। পূজাটো মানে শূন্য বুলি ক'ব লাগিব। আৰু আমি এতিয়া কেইঘৰ মানুহে ইয়াত আছোঁ। আগতে ইয়াত আমাৰ 75লৈকে আছিলে গাঁও পৰিয়াল, এতিয়া মাত্ৰ 12 ঘৰ নে 13 ঘৰহে আছে আৰু বাকী চব লৈ গ'ল। পূজাৰ কাৰণে আমি যিটো মানে আজিলৈ 4 বছৰ হ'ল আমাৰ এইটো পূজা কৰা। আমি আগতে মানে সেই পাৰত দিছিলোঁ, তাৰমানে সেই চাপৰিত গৈ দিছিলোঁ। তেতিয়া মানে সেইফালে দি আমাৰ সিফালে মানে বাম বনাইলে। সেইটো কাৰণে আমি এই বছৰ মানে ইয়াত ৰাইজে সন্মত কৰিলে যে সিফালে বাম কৰিছে যেতিয়া আমি ইফাৰতে কৰি পেলাই আমাৰ যাতে মা গঙাই আমাক মানে মৰম স্নেহ হিচাপত আমাৰ ইয়াতো মানে বামটো বনাই দিয়ে বুলি ৰাইজে এই বছৰ মানে ইয়াত आरम्भ करिले आरो पূजा। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेंस, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2263133 9101536360 700-2263133 9101536360